Yüreğime tınğı taba almayım. Yoksınamın seni bugün de. Yaşarga küş ümit tabaydı. Yoktu idi aysız tünümde. Turmuş yükün tartıp kürdümünde. Turu kilgen köpni körerge. Turmuş kadrin, turmuş asılların üretkendir sina bilirge. Soğlu buldu senin eytir sizin, turusun yarıp saldın halıkka. Şırşılarday gurur gadi buldun, hiç kızmadın donga, baylıkka. Şiirlerin senin hak hem dürüst, turmuş talabına joy idi. Sahne eserlerin özüne has, köngüllerge güye may idi. Yok Adnabay, özün için tügel, ilin, halkın için yaşadın. Olar için künün tünün yanıp, yandın, köydün, kükrep yaşladın. Zaman jile, turmuş jile sığa, il tolana, olga atlamay. Sensiz ahırı fani dünya sonsuz, yoksınabız seni Adnabay. Senin büyük icat jimişinden el kupler avız itirler, dürüstlüknin közlerine korap, min abzını tutup süterler. Zorlanmayık deyip etken sizin eli homan kulak tübümde, kileşekke yoktu ümit bağlap, sen yaşaysın bizning köngülde. Isen bulsan tuğan günün bilen, maqtar idim seni ey ağay. Sen ölümsüz, gadi xalık ula, halkın şairi sen Adnabay. Uram buylap gurur atlağandır şabatalı gadi bir malay. Halkı bilen her şok birge atlap, yukuga daldı bizning Adnabay. Edes koytup kirdi. Tanırlıkta tügül la havle. Girip gittik, көз tübünde fanar, ayak aksak sok hüyreli. Hubbun isatesine karab, ernip bulay hüyreli. Tağın kurşiler de buldun indi. Tağın konak kıldın toyumha. Ödünden bütün beş tavuğun var. Bana degen karab toyga. Yanımdan bir kaltırap kına, yumuşak basıp kına uzalar. Bir kızkır hanım bişire gile, neydile hem şuğar vizalar. Hin harap, spor şaltıratı, kukrek girip yürügen bula. Üstevine moktan ahın ali, yanahile ilde durahın. Kikriku deyip hören halahın da işin bitti. İşten kalganı, miskin tavuk yelkehine düşe. Kukey halığı, sebiş karağı, ahin künde keze hukmağında hürele ne demektiği. İyi, kurşinin tavukları kuak mı? Tumşıkları elle altın mı? Şul kenteyler için kanğa batıp koytkanının ükken adnalar. Havan tavuk etmegen iken ha? Tavuk indi koydala. Maldı iyehine akşamaha haram bulatiler dürüstür. Bigirrek hatmullama akşagatın bitti ya. Git! Kuz aldımda turma hebetke. Hubbun ise şulay tirgep qargap, adığın ötesine yem hipti. Baba
yürünüm. Bir hüdünleşmeli. Şarkılar yoklab yatmağın arasına onu özüm taşlap gittim. Abına ikincisi. Hay yaman ufaldı. Yıldız gerek tugul, kine kalan көктәрдә хәтин. Bir günden de gafurum, gururlığım benim bәхетем. Үкенмей, күз яшьләрем кипте. Көтмә үткәннәрнең кабатын. Мин asırga değiş yığılğanda hem hala hatta kanatan. Nin gitkenden birliğimde başlarım eylenemedi. Bir minutta tığılık yok. Yigitler beylenemedi. Dul kızlarım aşağı günde zapiska tapşırtalar. Oğlanamı ayaksızlar, Allah'a sakırtalar. Şayarıpma, ısınlatma, irimde gütmediler. Halaları hügen kızı yanına gitken gider. Berhem bir girer beylensin. Yaratan diyen bor. Ak güzəlim kilgen bulup, kislərim kilgen bulup. Yanıdığına günülhüdür, klubqa gidəydi. Klubqa barhamda bənə tansivat idəydi. Başqaylarım qattı indi. Qalmanı güzel xəlim, tutup tukmadan ödlərim. Qaydılar giderek yana. Adlarına tağı tuktaldı, ular күзде yandan yamırttı, ularına indi tam attı. Qabatlana şulay gün hayın, yaşlık digen neme muğayın, yokuhul hem aylı tün minen, başlanalar kapka tümene. Şair Aknabayev kiletigen afişlerindiler, mektepkele, ey erilene şiirler yottaydı.
Шунан был күн килеп етте. Дерелдәшеп, унлап, 15-ләп оқысы шигырь укырга көтеп торабыз. Минем дә сиратым етте. Мин алдан бер нисә ел элек ятлап алган кара икмәген илай һөйләнем. Кайда елларлык урын тапканмындыр, иларга яраткан кеше табадыр инде ул. Әңгә малайга был бик охшанып бугай, тагы бер шигырымды беләһеңме ди. Мин әйтәм, капка төбендә тегин шигырымды беләм дә. Безгә укучыларга мөхәббәт турында һөйләргә кушмайдар, рөхсәт итмәйләр дигән укытучылар тегеннән йодрып киттеләр дигән. Укы, мин рөхсәт итәм дидем. Театр теле белән әйткәндә, мизансызлар эшләй капка төбендән дә укыдым. Сәсен таратып кына ибәрде, был кызында булырга тиеш түгел, өфкә ибәргез, артистка булырга тиеш ул дип мөһер куып куйды. Һәммәсендә артистлар, шуны барышларга жанын тәнен биреп эшләгән кешеләргә зур рәхмәт. Ходай Тәгалә тазалык бирсен дигән дуадабыз. Bizim ağabeyimiz avul şurada tuğub iskan bağlarının bersi. İndi başlık dolanlaşıp şuralarında da etilen olan 6-7 balanı terbiyelep üstürüge baştan bitirmez için tırışla bildirip elibdiğe dayanış bulunan kişinin bersi, otay uğruna olan bersi anlamayın. Şuşu şurada da bu yılda da vakit tattılar. Soğuş gününe komünitler ağaç buldu, hizmetinin kül kıranat yasab, emelekin, şehriyatta, sanatkar'a başı bulan kişiler üstüler. Ama bizi yaş vakitler o şehir yazar gayretti. Mektepte etkileri ve jadib olmuşlar vaktinde, okutucu olmuşlar vakitlarında da bizni vak kırmalaylarını, 4-5 klasta okumalaylarını şehir yazarga öğretir idi. Hem de bizi kulu bilen yaş piyalir diyen jurnal çağırıp, edebiyat diyen jurnal çağırıp mektepte şunu işler başlara tabanıydı. Durup şoklar vatan bir başka bir yolga küp mü verilgendir. Şu şehre tanıştık bize hudojik tabıldı, dramaturg tabıldı, uylap kararız. Onun için eliminde etip bitmediler, hudojik buluğu nişik bilekin. Şul vakitte Stalin, Lenin babayının portretlerini yasap, palatnoğa, mazini kraskalarını yasap, Khrushchev'lara, boyalar kalkızlara itip suatıp, birge onu alıp koydatırlanıydı. Bundan kendisinde bizden Khrushchev'larına İske Şapırov'dan şakkan Gali Şapırov bilen onun ulu Arifullah Geykov'ların oğlunda imamlık etken Mağrib yaşı şairler 19-20 asırının ağır zamanlarında doğup iskan şairler. Hem de ağırdan ola rayımızdan kütüklülerle çıkan Ahmet Tabayev, Sajid Süleyman ve Adip Malikov gibi meşhur şairler betabarız. Ama babi zamanında yaşayan, onun durmuş yolun bilgen kişilerge, onun şiirleri, dram meseleleri bir de yakın anlayışlı. Ama lakin kadar muhabbet de belki başlaşacaktır. Onu yazgan şiirleri da koyabilirlerge, dram meseleleri koyabilirlerge yatıraktır. Ama lakin onun şu devirdeki şiirleri, şu devirdeki besteleri ifrat bize yakın anlaşılar. Şimdi ben Ağam abimnin yazgan bestelerini toxtalып etasim kile. Ol 11 beste şu sahnede koyulgan iken, Ağam abi her bir tüp rolüne nasıl Roza Karimova'ga, Masa Hamid Yarulli'ga, Masa Fidan Gafarov'ga, Toprak Meziden Fidarat Nebayeva'ga anaşlayıp benekisiyor. Bugün günlük İSİR gazetini önünde oynadı. Ola ben anı zamanдағы artistlarını görmedim. Şu zenera senelerimizin bilen birge hiç tavuğan Şamil Rahmatulli'nin, Hamid Yarulli'nin, menalar meşhur şairler, artistler alarga biz neydi burası? Kuşuna gülü mübarek ve müzikim tağları, mübarek abi ağay müzik hükmünde kişiydi. Gürlep duran sahnede vardı, bütün festivallerin mağabinin. Ama mağabinin festivallerine spektaküller kuran vaktinde premierler olarak müzik şunları rejisörle birge oturatırlanırdı. Allah'a neler hatalar düzeltip. Afganistan'a batıp, odak kına arttan barğanım. Ondan hum ümit edip
Тұрып қалғанын. Әмен елер иқтибарда етмей, ғамхет генә ары киткәнмен. Мөхәббәтте ергә қарап түгел, йондыҙҙарға қарап көткәнмен. Минең хатта батырсылыҡ еткән, һин илаған саҡта көлөргә. Һин янғанһың, дөрләп янғанһың да, әйләнгәнһең аҙаҡ күмергә. Шул турала һөйләнең һин миңә. Һин дә һинһең, мин дә мин һаман. Айырма тик бары шунда ғына. Һин янмайһың хәҙер, мин янам. Яраттырдың, үҙең яратманың, ниңә яратманың, аңлатманың. Тормош юлдарыңа юлдаш итеп, башҡа берәү менән атланың. Мөхәббәтте иң ҙур бәхет дигән. Бәхет микән? Уны кем белә? Ә яратып яратылмау ғазап. Уның ғазаплығын мин беләм, һин белмәйһең. Тик мин генә беләм уның әселеген, үкенеслелеген. Үҙем теләп алған ошо йөктө үҙем йөрөтөргә тейешлемен. Бик күтәрә алмаған ваҡытта ла мин күтәрергә тейешлемен. Бик илағым килгән минутта ла мин иламаҫҡа тейешлемен. Тейешлемен бары көлөргә. Һинең исемеңде тештәремә ҡыҫып, йөрәгемә тейешлемен күмергә. Ләкин ҡайсаҡ мөхәббәтем еңә, аҡылымды еңә, тилертә. Һинең йөрөгән эҙҙәреңде эҙләп, һалҡын һуҡмаҡтарҙан йөрөтә. Йылы өйҙән, шаулы табындарҙан алып сыға елдәр янына. Ғүмер буйы һине һағынырмын, ғүмер буйы һиңә табынырмын. Тик ялыныр тимә, ялынмам, ғәйепләмә. Ғәйебең юҡ минең алда хөкөм итерлек. Хөкөм бит ул яратҡандар өсөн, яратмаған өсөн хөкөм юҡ.
Атбай бізге бұны әйтіп қалдырған екен. Біз һәм бізден келесек буындар бұны басқа яңнан туасақ буындарға тапсырып ясырға тиіс. Әлде осындай шәхіслі заманда, әлде осындай шәхістер арасында яшайбыз. Бүгінгі келген әр бірігіге біздің ұлы рахметімізді білдіреміз. Һәм хетің белән біз хушлашабыз. Хау булыгыз. Күзләремне тутырып күккә карыйм. Күзәтәмен шиксез галәмне. Йөрәгемә тынгы табалмыйча, кулларыма алдым каләмне. Шагыйрьләрне күктән төшкән диләр. Күктән карлар гына ява ул. Дөреслекнең күзләренә карап, шагыйрь булган кеше яза ул. Шагыйрьләрне күктән төшкән диләр. Күктән яңгыр гына ява ул. Шагыйрь булган кеше халкы өчен йөрәк майын хатта сава ул. Шагыйрьләрне күктән төшкән диләр. Күктә күрәм бары йолдызлар. Җирдә дә бит үз йолдызын кабзып, балкып янган кызлар, уллар бар. Шагыйрьләрне күктән төшкән диләр. Ышанасым килми төшкәнгә. Халкың сине үз шагыйрә итте. Халкың белән бергә үскәнгә. Шагыйрьләрне күктән төшкән диләр. Күктән төшми алар. Менә ул шагыйрь булган кеше халкы белән бергә яши, бергә үлә ул. Шагыйрьләрне күктән төшкән диләр. Күктә балкый бары кояш, ай. Якты маяк булып, күңелләрдә мең яшәрсең әле, Атнабай. Күзләремне тутырып күккә карыйм. Күпме йолдыз балкый күгемдә. Мәңге үлмәс, гади халык улы. Яшисең син безнең күңелдә.